Kedres Ntantsa owa Hatorium Jensi nitugamba ngo abazigwaba bakabanza kwita mu myanya kwezi kwire atyo nuko okungumka akayijumka yomugaigo kumanywa nka Mugisha Vincent akatandika kupakasa kandi abaziguno bo bamwe bamukoratsereyo nuko bamwitirayo kandi nizwendebira abantu benshi bina amacumu aho niho nyirukangire okumara kwiruka ebigito ndabijuramo kunagamishe nyuma nkahari ndebwendebira bari kutematema omukazi nawe ubu bamazire kwitiba kandi bamubinjira mu kaye abirayizira hano ahunjire twatandika kwiruka kuranze nyuma abo kugira ngo mukazi uriya biraremo aryo murema we yagwa bamushanga bamutandika ku mutemate tutunzura kumanyisa bwangofire habaira myanya wa Eric Kachiza nawo watemerwa kwezi kwire ahashonge zabire segamira hamarogo konka abamwe nbagira ngo byona nuberga abatoro abatarkwenda bacuga umushekeci oyiro bona nabacega abo batemi niwe rizoba bakubona ngo noruga hano uryo muciga nibakutema eco ncineho ahundi kucihirira hino wizire ari kuyisha kuno nawe ari kurondaho kwinga bakamutangira mu muhanda aho bakamutera bamuhenda umukono bamwiha emitwara 35 bamwiha bahese mu yasimati bagaruka bamuhura engogizeye zone bakamusigira pagem yagumali nkoko yazirwe Tishirire chairman LC1 w'Chekeci nagira ngo rutaro rwana hamwe n'abantu kufa n'berjera mugaigo go Vincent Mugisha wabinjira abantu mu mataka gabo umbwire bwa kare beto ngo tubyenganda konke byona Miriam Kesime horiyo mukazi wa Mugisha ahakanise bigambo bya chairman yajangaruha abacuga abateineka kwate na Mugisha abo abatoro barko bingombe banja byabo ikizibwe kiro mu bisano yarese kwakaniza abantu kubiramu enganda kwakaniza enganda nagayitwa abantu abamuntu naganyaga muri ngogo abayasange mu mwitako ubyize akababinga bubona atabasasure na rukundo amajwi akagokya ibintu byabo akabisisa umwanya akagutema ababingira wabo ibintu byabo abisisire kubo twakusasa konga ko hari kuzamaketa buri nibagamba ngo nitaka rya Mugisha. No, it's not really land issue. This is a tribal war. But now the situation has gone out of hand. Nababwa no muntu mu muhanda nibamutera bari mbuzi bakazimara nibagenda nkahe nibaza kuronde zindi mukendisho empunu za kasi nabazirya zikaho nibaza handi mukendisho embuzi zanje bibire barya bayiguta. But all cases are at police. Ekisokera ddala embeera of course nungi kubanga tuli mu kunyolwa naye twagala kubaza mu maanyi nti lwakubanga nti challenge tulina ffe nga security temwagala tuwa information enungi. Dushitoro mukasenta kaganye nayo twashanga amaju agarukira hatari mu bantu nagamwe enyije zitarimo kandi nicugamba ngo abantu ababeire bakoreramo bakahunzya amagara gabo. Itwe kituru kushaba no kugira ngo government etahiremo bareke gumani bahurikiza ebintu byo mu rubaju bija hakicweka barebe bulika eyibarumbire bangambire hari meka nemwe yo mutoro naye mwe mugamba kitandugaho yesengi ya wano gani nayo sijja kubalimba oli bo mugamba agamba nze bajja kunzita nange mukitegere kintu ekyo katujja kubanga enembera tugitambulira mpaka ddi ebo no sirika bajja kutema mama bateme tata bateme muzukulu bateme mutabanyi mulira. So let's work together. Gashakwa Daniel Bengana.